大家平安。Jauh-jauh tu suah kadam zaman nama kajina na sulevat. Saka tu suah kadam zaman na raja sepui na kai no semas. Imazai tua senai. Imazai tua 70 katu itakayan. Imazai tua itakaran 70katu sepacakaran。诗篇71篇1节到24节。一个老年人的祷告。上主啊，我向你求庇护，求你别让我失望蒙羞。你是公义的，求你帮助我，救援我。求你垂听我，拯救我。求你做我稳妥的避难所，做保护我的巩固堡垒。因为你是我的避难所，我的堡垒。我的上帝呀，救我脱离作恶的人，使我摆脱凶暴邪恶者的势力。上主啊，你是我的希望，我从年幼时就信赖你，我一生都依靠你。我一出母胎，你就保护我，我要始终颂赞你。许多人以我为怪物，你却一直是我巩固的避难所。我整天颂赞你，我宣扬你的荣耀。现在我老了，求你不丢弃我；我衰弱了，求你不撇下我。我的仇敌要杀害我，他们千方百计对付我。他们说，上帝已抛弃了他，我们来追捕他，没有人能救援他。上帝啊，求你不要远离我，我的上帝啊，求你快帮助我。愿攻击我的人失败消灭，愿要伤害我的人受辱蒙羞。我要始终把希望寄托于你，我要更加颂赞你，我要诉说你的公义，纵使我的理解有所不及，我也要昼夜讲论你的救恩。至高的上主啊，我要颂赞你的大能，我唯要宣扬你的公义。我从年幼时就蒙你教导，至今我仍然传扬你奇妙的作为。现在我年老发白，上帝啊，求你不丢弃我。我向后代宣扬你的权力和大能时，求你与我同在。上帝啊，你的公义高达云霄，你成就了大事，没有人比得上你。你使我经历许多灾难痛苦，但你要恢复我的元气。你使我不至于进坟墓，你要使我比以前更为壮大，你要再次安慰我。我的上帝啊，我要弹琴颂赞你的信实。以色列的至圣者，我要弹琴颂赞你。我赞扬你的时候，要欢呼高唱。我要高唱，因为你拯救了我。我要整天述说你的公义，因为想陷害我的人已失败蒙羞。爱出开暖怎么？Satu suah kadam zaman sini pupatarvan， 我老了。Movurunganga ganaya。诗篇71篇标题写着一个老年人的祷告。这位老人所求的不是如何更长寿，也不是求后代子孙平步青云，而是祈求上帝与他同在，让他摆脱邪恶者。他就要颂赞上帝的大能，宣扬上帝的公义。诗人最后说，我的上帝啊，我要弹琴颂赞你的信实。以色列的至圣者啊，我要弹琴颂赞你。我赞扬你的时候要欢呼高唱，我要高唱，因为你拯救了我。我要整天述说你的公义，因为想陷害我的人已失败蒙羞。试想，
当我们老了，仍会想用弹琴来颂赞主，向主欢呼高唱吗？还会想要整天诉说上帝的公义吗？人们常有这样的错觉，等孩子长大了就可以好好灵修，等工作忙完了就可以好好陪伴家人，等退休了就有更多的时间参与聚会，参与服事。但这样的期待却一次又一次落空。写下本诗篇的智者说：至高的上主啊，你是我的希望，我从年幼时就信赖你，我一生都依靠你，我一出母胎你就保护我，我要始终颂赞你。诗人的话提醒我们，与上帝建立关系是从一出生就可以开始，不要等到年老甚至临终时才想要请牧师来洗礼，白白错过与上帝同行、得主保护、有所依靠的大好时光。诗人所说的“我老了”，是一种感恩、信心的表现，来自一出生就与上帝连结，一生都能拥有与上帝同行的美好见证。Sinaya tu soka zaman-zaman palaroy ravasa pasamarao tanuti. Ayatoa aichwa sinimichi ke mazai toa sinai tayao pasamaramarao tanuti tu mavana inuri noa timadua vuru-vuru ngaya. Saka aichwa timadua vuru-vuru ke au ni madu ini kamanuru ke au toradu anasi ikamanu ke au tu aichwa tevrible ni madu orina sulivat aki au ni madu mavana orina makaya ti madu na kita taudan kisah selan tu semas saka makaya ti madu saja tu amarkana kuya saka semaparava semengerti madu tu akate pitsuran ari temau cikere tu mana nangwa apa mamau penasetan nuata semas saka titina mapolat izwa za ini ka ta nangwa atasiki naman tayo no mo asanga za kwalak kena matsaonga sumupo to asisyo no matsuonga kusensengang kimakaya kena karakuda to aichwa baika dihai baika kisah sedang kipusensengan to asensengan no semas lakwa aichwa na matutswa sutakalawa一次又一次的落空，是个哀处是你把什么劳伊玛在讲真，至高的上主你是我的希望呀。Masih kakak dia nak paparang za kita nusun, sika aicha si di paki num janujen, masih kakak dia ni tina alimenje tan nangwa patsasape likatoa semas sayang. Mesa no muvurunga nga, mesa no rumatsa nga, kaya nga to pakiraw-raw. Ayaya pasmaraw tanutin. Pai aisha ta kinikatsawan at tamagilitin to asipwala katin. Mabanazwa nangwa aruta shikamakaya na kijajaran to semas. Aichwa ta kinikatsawan mayangata sesariwa to aichwa ta kinikatsawan to kijajaran to semas to ta kipaparang za to semas to arui lakabentin no semas nune mata zwa manarui gemaugotin to manapaseling to manaturu no semas saka aichwa shini pasmarao no aichwa timadona vichki mazai to snaita yao muvurung nga kanaya mavana marwa mavana sarwan tayao mavana kasijwa to sipwalak izwa na patsasapi likato takamay tali babaw saka aicho kinikasawan na gamaugaw to mana na kijajaran to takamay tali babaw
nangwangwa siha kasi ayaya pasmarau tanuten saka tijen ui muvulung ngatin lakwa nu vulung namaya tinautana semenasena semaparabat setua ta semas ayatua semas nangwa arabat maka tinavai kata mau cika tua mana nangwaan nuata semas ayaya pasmarau imazai tua sini palaroi tentin tu soka jama-jaman satu sini pakini menemani ten 对上帝的信心如何能一天比一天坚定？阿苏沙乱多什么？阿基瑞那马盖那，tapu pisul, tak peki paparangan, ayaya pas marau tentin tu soka zaman aru takinum nim, la takin kemalu akinum nim, ayakana pas marau saka kainuli. 亚伯拉罕的上帝，我相信你能让100岁老人经历信心的大能。从我的出生到我离开这个世界，求你都与我同在，使我的生命能见证你的作为。奉主耶稣的名祈求，阿门。Mali-mali tu suka jam-jaman nama kati na misa selam. Sumupu ilaruay tu akay no at samat. Latinana takamalang, latinana tapupisur, latinana tamaruluay tu amana varong no takamay talibabaw ayakan na pasamaraw. Latapina sa tapasusuin sa tapakisamulay na marakaja sa mukemkel marakajalak marakaja vuvu ayakan na pasamaraw sa kamali-mali latinana suriva tu sa takin edawan taja pingan